第16題，咁啊 log b to the base a 係 a 啦，log c to the base b 咧係 b，咁啊求 log a to the base c。咁啊首先咧我哋會有咧 a 咧就等於 log b over log a 啦，跟住咧我哋又會有個 b 咧就會等於 log c over log b。咁而家咧我哋要求嘅咧就係 log a to the base c， 即係話 log a over log c。好啦，咁啊，我哋由第一條式，我哋咧可以將佢可以得到一樣嘢就係 log a 咧係等於 a 分之一個 log b。咁又喺第二條式嗰度咧，我哋可以寫到 log c 咧就等於 b log b。咁所以呢一個咧就會係 a 分之一個 log b， 就再除以 b log b。咁 log b 弱咗咧就即係1 over ab， 所以答案係 A。